Ba? Oy. Saman. Gaya ko 500 pa ba? Unsa? 400? Usa o man mo ng 300? Oh no! Ato pa nga si mga mama og 200 oh. Kaya wala ko 100 rin. 50 gani. Maglisod pa ko. 20 na hinuon. Aw. Digest dire oh. Kaya ni oh. Oh. Kaya nga naman be. Oh, toy. Piso mo ni pa. Oh no! Saan man ako ng piso? Di maganin ni makapalit og happy. Ah, maupay tagaan, maupay mong reklamo. Hindi ka na naambi.